Evo, samo da se javim vama osobama i zubovima šta malo da ja vlog napravim, ne samo vi. Znači, bio sam u gradu, kupio sok, malo sjedim u parku s Jajanom, Jajan sa kačketom i tako. Inače, šta vi radite? Tako, uzeli, znači, sok, 2 soka uzeli, 3,5 marke. Ubi festival ovaj. Mada ne znam koliko je inače soka. Ja, šta ti kažeš? Je li skup sok? Ajmo ti meni to. Tako je, koji je ovaj iza nas. Ovo je... Koji je ovaj? Tamo neki ovdje, evo. Neki Jovan. Ne vidim. Ja ću znat kad budem montirao. A pored nas je, znači, koji je ono? Čajni Sreć. Ja, Čajmil neki. A pored njega naš pisac, odnosno što smo išli u školu, kod njega... Ko biva? Silije Samih Grančević. Strahimir. Dakle, Strahomir. A pored njega je Ivo Andrić, ko je pored SSK? Sučić neki, Sušić, nemam pojma. Šušić. Neko jest, ko je po njemu? Da nije bio fudbaler neki Sušić? Sučić. Ili je košarkaš? Sušić. Sučić. Šušić. Tako, eto, da vam malo pokažem Sarajevo, kako se okreće druga strana. A ja ne mogu dok snimam okrenuti. Evo, znači, ovo je predsjedništvo. Evo, predsjedništvo. Evo, tramvaj. Žuti ide. I bijeli. I bijeli, gdje je bijeli? A, ima bijel na njim. Znači, kad kačket nosi, ja svoj zaboravio danas. Odnosno, nisam htio da ponesem. Vraćamo se u eter na moje lice. I evo, moje lice odmah. I tako, znači moram zaustaviti da bi okrenuo kameru na kakav čudan mobitel ovu. Ne moraš, dok snimaš okrenuti kameru. Zadnju kameru. Ovo je prednja. Mislim. Valjda prednji. Prednja. Ne znam što ja nosim, ovo je naočala krema sunca. Tako izgledam cool. I tako. Znači, hoću završiti ovaj vlog. I subscribe. Obavezno. I like. Da ja dolazim tamo. Vidimo se. Ćao. A ko si ti, babo, stvarno?